Fudbaleri Kozare pobjedom pred domaćim navijačima zaključili su ligaški dio sezone. U 26. kolu MTEL Prve lige Republike Srpske nadigrali su ekipu Famosa te tako na najljepši način obilježili Dan grada Gradiška 24. april. U susretu sa malim brojem prilika jedini pogodak postigao je Danilo Ilić u 33. minuti. Trener fudbalskog kluba Kozara Vlado Jagodić rekao je da su plasmanom u play-offu ostvarili zacrtani cilj. Vrlo teška utakmica, znao sam u najavi, znao sam da je Famos veoma nezgodna ekipa, rezultati Famosa sigurno ne oslikavaju njihov kvalitet. To je vrlo nezgodna ekipa, slična Slaviji, a znamo vrlo dobro kako nam je bilo sa Slavijom. Međutim, ono što je nas najviše danas opteretilo, to je u 6 dana 3 utakmice igrati uz putovanje u Nevesinje, zaista zahtjevno i bilo je i moglo se očekivati da danas ne može biti svježine nimalo. I bez obzira što smo neke igrače i ostavili, odmorili, ipak smo mi premladi da bismo mogli ovakvu utakmicu gdje pomalo. Htio sam ja da njih rasteretim. Međutim, stvorila se pomalo kod nas i ta nekakva, možda u ovom trenutku neprirodna situacija da pravimo pritisak, da želimo biti četvrti. Mi smo se kolo prije kraja plasirali u play-off, to je bio naš osnovni cilj. Naravno da smo želili svi današnjom pobjedom da budemo i četvrti. Iz tog razloga prvo što želim to je da pohvalim igrače na svemu što su radili u ovom dijelu, neko kaže regularno, neće biti sljedeće neregularno, nego u ove dvije serije prvenstva. U play-offu mi zaista smo napravili, po meni, jedan dobar rezultat jer ovo je izuzetno mlada ekipa. Famos je iskusniji od nas mnogo i sigurno je da je ovo utakmica koja vrijedi upravo te borbe za četvrto mjesto. Naravno, koristim i priliku i ja lično, a to sam u najavi rekao da želimo i mi, fudbalski klub Kozara, to jest igrači, stručni štab i uprava, da čestitamo gradu Dan grada, jer ove dane smo tu bili svjedoci svih tih manifestacija i mislim da smo na jedan lijep način, ipak se rezultat na kraju samo broji. Ovo ćemo se vrlo brzo zaboraviti, jer ovo danas nije bila igra koju je Kozara igrala protiv Drine, to sami znamo, ali nije bilo ni očekivati realno. Tako da sve pohvale igračima, ja sam i sada rekao na terenu, tamo kad sam ih okupio, da je ovo što smo uradili svi zajedno, dakle svi zajedno, kad to kažem, onda mislim i na onu čistačicu ovdje i na čovjeka koji održava teren, a mislim i na predsjednika kluba i gradonačelnika i grada. Svi smo zajedno uradili da je Kozara četvrta na završetku ovog dijela i mislim da mi u play-offu sad upravo možemo uraditi ono što smo najavljivali, a to je, vidjeli ste danas, ja mislim da je završilo utakmicu možda 8 igrača od 21 godine. Tako da daćemo šansu svim igračima, napravit ćemo jednu retrospektivu i sigurno da ćemo u play-offu naravno ne biti bez ambicija rezultatski. Bila bi utopija ne imati rezultatsku ambiciju. Mislim da je ovo mjesto koje je u ovom trenutku Kozara, a to je četvrta na tabeli, mislim da je to veliki uspjeh svih nas i da bi bilo poželjno, a evo ja sam takmičar, ja volio biti treći i drugi. Teško je to, naravno, ove 3 ekipe su se izdvojile gore, ali ćemo imati šta pokazati. Treba nam odmora, zaista treba, dao sam 2 dana igračima slobodno da se dobro odmore, da se resetuju potpuno i onda ćemo od utorka i te utakmice naše koju ćemo gostovati kod naših sportskih prijatelja i mog bivšeg kluba u Gornjim Podgradcima polako praviti ekipu za prvo kolo, to je sad već zna se da je to gostovanje u Trebinju, izuzetno teška utakmica, ali mi sad zaista moramo rasteretiti ekipu i odigrati ono što najbolje može. Mislim da ćemo to uspjeti. Ligaški dio sezone Kozara je završila na 4. mjestu sa 36 bodova. U play-offu koji će startati 2. maja, crveno-bijeli odigraće još 5 utakmica, 3 na gostujućem terenu i 2 na domaćem.